alikuwa mtu kama huyo. Lakini injili ambayo kina Barnaba na Sauli walihubiria Sergio Paulo, Biblia inasema ya kwamba Mungu alifanya makuu. Na Sauli ambaye ni Paulo alimkazia macho zaidi, akamwambia wewe mwana wa Shetani, hautazuia neno la Mungu isiendelee. Wacha nikwambie, ukiwa ndani ya Yesu, hakuna mtu ambaye atazuia injili yako. Wewe utazidi kusimama na injili. Hata kwenye shida wewe utasimama na injili. Utasimama kwenye neno la Mungu. Niposa kina Paulo hawakuogopa chochote. Biblia inasema ya kwamba alihubiri injili. Na wakamwambia leo Mungu atakupiga na wewe hautapata kuona tena. Biblia inasema kuwa mara hiyo, Biblia inasema kwamba bali Yesu alipigwa na upofu, hakutazama tena, hakuona tena. Sergio Paulo alipoona haya, Biblia inasema kwamba aliogopa zaidi, aliogopa injili zaidi. Sasa akaketi chini akasikiliza injili vizuri. Wacha nikwambie, kama hata wachawi hata kama wachawi na waganga wote, injili inaweza kuwabadilisha. Hao wanaweza wakaokoka. Nakwambia injili ina nguvu. Nakwambia injili ina mikono. Nakwambia injili ina miguu. Injili ina miguu inatembea. Injili na mikono inafanya kazi. Unaweza kuwa hapa na injili inaweza kufanya kazi hata pale nyumbani. Nakwambia injili inafanya kazi katika maisha yako. Kama unaamini injili ya Yesu, itabadilisha maisha yako. Maisha yako haitabaki jinsi ilivyo. Injili itabadilisha maisha yako. Nakwambia ukiamini injili, hautabaki jinsi ulivyo. Lazima injili itakutoa mahali hapo na itakupeleka katika viwango vingine. Hiyo viwango injili itakutoa. Nakwambia kuna wale walianza kuhubiri injili wakiwa chini, lakini leo wameinuliwa kwa sababu injili inabadilisha. Injili inabadilisha maisha ya watu. Nimeona hata walevi leo wanahubiri injili. Hata